Webhaka ukhamla uyibambela. Khamla isikhathi siyangedla. Ngizokutshela nje into encane nje, bhuti omdala. Webhaka, mina ngizolokhu ngishilo ukuthi wena uyiscam wena. Wena uyiscam wena bhaka. Lokho ngakutshela ngathi kushono ukuthi mina nguvezele ukuthi wena uyiscam. Ngizokuvezela mina. Angiqondile ukulandelana nawe kodwa inkulumo yakhe yenza ukuthi ngibuye kanje iyayizolo. Iyona yenza ukuthi ngibuye kanje ngoba wena ngaso sonke isikhathi wena kahlahla umalume ephephethe wena kufanele egundwane elilumayo libe liphephetha libe liluma libe liphephetha weke loyo ngoba wena uthi scam abantu ububuza ophephetha la uthi njalo mina ngisebenzela abantu mina angifuni into ezophazamisa abantu mina ngifuni into umuntu ozoqola abantu mina ngifuni umuntu onjani mina ngilwela abantu mina ngafa ngifela abantu kusho wena bhaka kuphi khona kuphi khona bhaka hlukana nokuxuba indaba hlukana nokuxuba indaba wena uxuba indaba wena hlukana nokuxuba indaba bhaka ukuze izolunga uyazi bhaka mawuzokhuluma into uqonde ngqo ukuthi ngiqonde iphi uzoba sharp njengamanje wena nje uyahlaphaza mawukhuluma nje uyahlaphaza nje uyahlaphaza umix indaba uhlanganise oduma uhlanganise wena vuma into eyodwa nje bhuti omdala vuma ukuthi uKhehlelezi ungenhla kuwe ilokho kumele ukuvume ukuthi uKhehlelezi ungenhla kuwe ngakho konke futhi khona ke ivideo kaKhehlelezi engiyibona izolo ekhuluma uKhehlelezi uthi uKhehlelezi lapha na indaba yeringi kube sekufika angisanoma umgogo noma umkhulu obesefika ngephupho wazomkhuza ukuthi phuma la iyeke lento phuma kulento inkulumo kaKhehlelezi leyo uthi uKhehlelezi ucela ukuthi eyeke lento yering cause useyibonile ukuthi egcineni kwakho konke izomlimaza kuphi wasesuka lapho wayesehlonipha yazi ibhaka uyahlonipha uKhehlelezi akakwazi lo muntu uyahlonipha kodwa wena ubonakala ungamhloniphi uthi uKhehlelezi njengoba enza kanjena nje uhlonipha isithunzi sakho ehloniphe nanokuthi umdala ngokweminyaka ukwenza le yantu uKhehlelezi lokhiyana mhlawumbe nomunye umuntu engamthatha njengesithutha hlakaniphile le yanja leya hlakaniphile bafo le yanja leyana la hlakaniphile la yandile ngomlomo le out leya ayandile ngomlomo brazo le out leyana ihlakaniphela leyana ikushange action ikushaye ngenakho ikushange action ikushaye ngeplan leya ndoda leya ihlakaniphile so wena hlukana nokuxuba indaba uxuba indaba bhaka ufuna ukuthi izwe lonke lize likubona ukuthi uyiscam kanti yitho kumele sikutshele ukuthi wena uyiscam ngoba thina hlakaniphile sesikhonile ukukubona ukuthi wena uyiscam esingakanani wena uyiscam bhaka ayibhaka uyiscam wena bhaka vuma umuntu mangabe kwehlula nje ukuvume lokho uvume nje ukuthi uyakwehlula ukuvume lokho wena ngezwe kuthiwa unomuntu weyilonda ngezwe kuthiwa unomuntu weyilonda wena awustike kuzilonda lezi hlukana nokuthi uyinyanga uyibize ngenyanga phuma kulelo gama lelo alikho kuwe uKhehlelezi ngeke ngimphikele ububi bakhe angimazi ngeke ngimphikele kodwa ubuhle bakhe kodwa ngimphikele ekutheni wena naye nganje ngokwezinga lokusebenza no bhaka no bhaka namanje ngiyaphika no bhaka musukuhlanganisa indaba wena uhlanganisa indaba ngibonile nje nevideo kaMiyeza wena hlukana nokubhadara uMiyeza hlukana nokubhadara uMiyeza mawuyinyanga awuzethembe ngomuthi wakho nje kuphela hlukana noMiyeza ukubhadara uMiyeza lama cash send lawa kade ekhuluma ngawo uMiyeza nje siyawazi thina ukuthi eza kuye uwena osukumenzela wona kodwa ngeke usize sithini uhlukane futhi nokubhadara lo mfana okuthiwa uMax logulayo ogula ngokwekhanda hlukana nokubhadara labo bantu laba abawu2 wena bhaka hlukana nokubhadara bona wena into ezokwenza ukuthi abantu bekuthembe sebenza abantu lapha abantu ngendlela efanele sebenzisa umuthi wakho ulaphe abantu
Hlukana nokwanda ngomlomo lokhu uthweni ukuphi ulingana noKhehlelezi nobani uKhehlelezi mfowethu hayi uhamba yedwa lo wamlisa lo uhamba yedwa lo wamlisa anginandaba futhi naye angingcengeli kuyena anginandaba naye kodwa nje mfowethu mina iqiniso ke ngiyalimela linjengoba linjalo anginandaba nanini mina inyanga yabona kodwa into engikutshela nje ukuthi hlukana nokuyicompare noKhehlelezi uKhehlelezi akekho ezingeni lakho ukushiya kude kabi uKhehlelezi ushilo izolo wathi mncane ngokweminyaka kodwa ngifuna ukukutshela khona ke mina wena ukushiya kude uKhehlelezi akushiya kude uKhehlelezi bhaka wena into okumele ngabe uyayenza ngabe uyaKhehlelezi uncenge ukuthi kufundisa umuntu kuphela ukuthi maye kulashwa kanjani umuntu ulashwa kanjani umuntu hayi ukuthi wande ngomlomo ngoba wena ungena kuzo zonke izinto akukho la ungangeni khona uxobe indaba hlukana noxobe indaba bha hlukana noxobe indaba lokhu nibiza uKhehlelezi ngescam thina sikakuboni thina lokho asikakuboni thina lokho asikakuboni kumele sikubone qala ukuthi cha hayi ngono lo muntu uyiscam mina ngakutshela abantu abaningi abasebesiza uKhehlelezi mina ngingamazi kodwa ngakutshela abantu abaningi abasebesiza uKhehlelezi lotho uyiscam so ayibhaka ayi mina nje mfowethu ayi umuntu osathi ukholelwa kuwena ayi bhaka ngeke hayi bhaka ngeke ngiyaphika nje umuntu osamemeza igama lakhe ethi uBhaka this wena bhaka ngiyakhumbula ngabo 2015 2016 2014 somewhere there ayi wawufikile bhaka ngomuthi wawufikile bhaka ngiyakhumbula nje uza ngapha koGoli uhambela amapaki uhambela yonke indawo uhamba namabodyguard akho usawubhaka ukuthi uma uhamba ukhokhobo wenza nje hayi lo sukuyiwe manje ayibhaka ngeke hayi ovulela kakhulu emlonyeni kodwa masithi siyabheka ama action akhe hayi awayisho lento oyisho ngomlomo wakho ama action into ephambanayo yenza kanje bhaka ngeke ulungise ndoda awulungise hlukana nokuthi uthenga abantu ubathengele ukuthi bekhuluma amanga ngabe bekhuluma into abangayazi ongayenzi ngawe wena awukwazi nje ukulapha nakhona lento oqhosha ngayo yalomfolo lo onenkinga yesendo umfowethu bakithi sizule ngathi kuthi uyalulama lapha esibhedlela sibonge kakhulu kodokotela basemnambithi siyabonga kakhulu bafowethu umsebenzi enenzile nakhona lapho uzofika ukuthi ungenelele njalo nakhona wayifikela nje akekho umuntu owacelayo akekho wacelayo wavulela emlonyeni ngoba uvulela emlonyeni kuphela ngangcono mangathiwa uthi ngenze action ngahluleka ngase ngithi ke akenze kanje manje awenzanga lutho wavele nje wabona ukuthi lento iyacaka hayi ngeke bhaka kahle bhaka sikhathele thina kuwe unamanki ngakho bhaka hayi into ozenzayo nje into oyikhulumayo ayihlangani nento ozenzayo ayihlangani ubheka lokukhulumayo okwenza ukubheka le into engahlanga nje into yakho so nje bhaka musukuzenza into ngeyona wala musukuzenza into ngeyona awuzenza into iyona uphile nje iqiniso ube inyanga nje iqiniso uyazi uma ungabheka zonke lezi nyanga lezi